Manachata kapangichik tukikuna, tukishungua shunapaitak churapani. Una vez más nos reencontramos a través del internet. En esta ocasión queremos compartir con ustedes Imbabura, Caranqui, Guaguacuna. En épocas de la hacienda, un peón valía menos que un animal. Si se atrevía a responder al capataz, a practicar su espiritualidad o hablaba en su lengua, era golpeado hasta matarlo. Testimonios como este nos cuentan los taitas y mamas del pueblo Caranqui. También nos comenta su estrecha relación con la Pachamama y en su caso particular con el taita Imbabura. El taita Imbabura es considerado como un ser grande, fuerte, dador de vida. Con frecuencia los comuneros de los alrededores lo visitan para hacer rezos, rogativos y agradecimientos por el agua, la salud, la cosecha, la comunidad, la organización y la vida. El taita Imbabura tiene muchos granos que reparten a las comunidades todos los años. Por ello los abuelos nos enseñan a hacer ratos con él para que nos siga brindando sus alimentos. En el siguiente video les invitamos a ser parte de las vivencias y saberes compartidos por los abuelos y abuelas del pueblo Caranqui. Esperamos les llegue al corazón y permita reencontrarnos con nuestra esencia y encariñarnos con nuestra identidad. No canto yanga su cuento china, sino que realidad pacha, ruralishka pacha china canta. Ñuka yupaychapani ñukanchik tayta Imbaburata imashinami ñukanchik punta abuelokunaka ninanta sumak tayta Imbabura ñukanchikman kawsayta kushkatami parlankuna ashtaka parlan payka ñukanchikpaka apunchik yayami kannin ñukanchik chakrakunata fukuchin shinallata ima ayllu llaktakunapi ayllu ukukunapipas llakitiakpika payma parlashpa paymi sumakta alichishpa kawsan nishpa nin shinallata ñukapash shamupashkanimi kanda chapankapak ñuka nanaymanta ña kan apunchik rikujunki ñuka kungurinanaymanta shamushkani chaymi ñuka kanda rikunkapak shamujupani. Shinallata mañana ñuka ayllukunapa llakikunapipash yanapawanki shinallata nijurkani kanpak samawan ñukanchik llakiyashka llaktakunata tantachishpa shuk solo yuyaywan shuk solo parlaywan
kashpaka ñukanchika sumak kawsaytami charinakanchik. Shinallata yupaychanimi imashinami ñukanchimanga yakutapash wakaychishpa karawanki, mana yakuta charishpaka ñukanchika imata rurashpa kawsanchikman. Kanpak samaywanka ñukanchika ushayta charinchikmi ninanda ama nanaykunata tiyachun tukuy llaktakunapash sumakta kawsashpa. Ñukanchika na ushakchu kanchik ninchik chu mayordomokunata, chay empleadokunata shu imatapas reclamashpa kankapaka na ushakashkanchik nachu. Shuk peón mana ali rurashkamanta imamantapashmi makana. Rikunchik shuk wasipunguero trabajador respondishka chayka kashi wañukta makan chay peonta chay mishu mayordomo nishka. ¡Hey, Longo! ¡Hey, Indio! ¡Hazme caso, ve! ¿Por qué no trabajas rápido, ah? Oye, ¿por qué no regresas a verdad? ¡Oh! ¡Ahora te jodes! Oye, ¿por qué no me haces caso, ah? ¿Por qué no trabajas rápido? Oye, ¿por qué no trabajas? No sabes decir nada, indio vago. ¿Ah? No haces nada. No haces nada, ¿eh? Te jodes ahora sí. Te jodes. Te jodes. No sirves nada. Te voy a botar a vos. Pero bastante te de botar. Indio vago. Chay makashpa kakpika kashi wañushka kashpapash kutin ankuyashpa hatarishpa rishka. Ñukanchik culturapika shu kunanmi ña chinkachinchik shu gaita ninchik flauta tukanata chinkachinchik. Chay ñuka wambralla kashka tiempoka solo gaita kashkawanmi charina gentekuna kari gentekunaka maytapash bulla bulla rinakuna shina. Chashna kashpami chay mishu makashpa alpapi sitashpa kakpika anguyashpa kuti kawsarishpa hatarishpami karuyashpa chay mishutaka tigrashpa rikushpa payka mashti gaitata tukashpa rishpa ña ladrata kinkushpa lumata washurinkakaman gaita tukashpa kakpika chay mayordomo mishuka imamantata chashna rin nishpa paytaka wañuchinami karkani imamantata hatarishpa chashna hariyashpa rin nishpa payka kuleramanta uyahushpalla rikuhushpalla washurikpika payka digana wañushpa kidana. Kaypimi ñukaka conclusión llukchini ñukanchik yawar ñukanchik shunqu maskanchik su justiciata nachun pero angu kanchik ñukanchik shunqu ñukanchik kawsay chayka justiciataka na imatapas rurashpa chay mishutaka makashpaka imashapish vencina karka pero na vencishpa payka paypa culturawan rishpalla yanka shuktaka kulerachishpalla wañuchin
chaymi Cuanchipiqa kaypi rikurinchina Cuanchi propio riqueza cultural nishkaqa achka valin. Taytakuna mamakunaqa tiempoqa inkichullapi parlaytas na kashchatakuna casi na entendinaqa. Topo León kana kay kushmaguta como DVD charinchik kay uku DVD como chasna kushmagutam churajuna warmikuna mamakuna kamsa purashkawanqa kanachu kancha abuelakunaqa mamitakuna ñuka mamitapacha kay kamsa purashkakutam churajunachikkunaka kancha abuelakuna misha viñashkata rikuwarkanisha uchila kushmaguta kasna milma makipuchishka chay milma llama milma chay topolin charimana paykunaqa topolin charimana chachurashkami viñana chay makipuchishka anakuwan kay centrokunawan chay wakin faldakunawan mashinaymana chay tiempoqa solo milmakas chay llasa nina ima yana anakuyma kasha yanakunata churajuna yura debajirinma kasha tinuqa anakuytata kutin tintawan tinina shina runakunata chasna churajurkanchik ñukanchikpas shina runa tukuy churakusha viñashkanchik chalikukunawan masha calzonkunawan ñukata shina uchillo wambrakunapiqa kaypi chay matabuela taytakuna imasha churajun kasha ritinawan kasha watarina chasnakunawanmi chas churachirkani ñukanchik trabajumi ña calzonta randirkanchik ña bolsikuwan calzonkunata ña rurachik ña churajunchik ñuka trabajashpa ña. Imbaburaqa shuk hatun vira runami karka hatun vira runa punchuwan shinallata punchuqa ruana ninchik ruanaka medio puka pukalla shina yurak ruku punchushnalla shina pero flecoswan karka shinata churajushka sombroqa kutin medio puka yurak shina sombro churajushka shina pero de perfilmi rikurirka ñukataka por ejemplo kay lado shina shayakurkanchik punchuka shina banderajurka pero kay urapi kikin na riqsinki pero kay kallarinkapan shuk llaqta umagu tiyan chaypimi shuk chaki kasharurian maki codoka chay hawa shuk cruz tiyanata yachan chay chashnaman shina mikllashnalla karka chayka shuk makika shinaman chashna de perfil chaymantaka charirin ashta cebada, trigo, papa, oca pero ña cosechanallata gusto kinuwakunapash volteakun shina killuyashka ña kuchunalla shina. Imbaburaqa shuk recuerdo kan kay yuyaypi yuyarini Imbaburaqa hatun rikunikan chayman rishpa pacha rikukpi purishpa pacha rikukpi hatun urku kan ushashka rumikuna ushashka lomakuna tukuy chayta rikushpa ñuka kushikujurkani kaytaka imashnamanshi kashna urkuka tukurka yuyarishpa yuyarirkani. Taytakunaqa no sé visionpi chari rikurka muskuypi chari rikurka cuentopi chari rikurka chaypika cuentan karka tayta Imbaburaqa chay ukupi hawa naran chay imash Imbabura hawa chawpi Imbaburata shuk pubyumi tiyan hatun pubyu sisalla funda juyala pubyuwan tiyan chay pubyuqa shutimi kan naranku nishka pubyumi kan nishpa chaytaqa cuentapash kan.
riksishpa, riksishpa, historiataka entendichina kanchik, yachachina kanchik. Imbaburamantami kay Ibarramanka llukchin kay plantata, florta, tianpacham. Tukuy clase, tukuy flor, tukuy ramami huyala sisa tiyan. Mi mami me ha contado así. Más antes decía que el Imbabura tiene una huerta. Y sobre esa huerta sabían llegar la gente a pedir lo que necesitaban aquí en esta época de verano, porque no llovía, decía. Kaygutami sakik shamukupani kay Imbabura taytikuma kay ofrendaguta tukuymanta yakuguta karawunki tukuykun tutanpi punllanki kay yakuka ama chakishka kachun yashpa kapani ishina kaypika ñukaqa ashtaka paginimi kay yakuguta kay Imbabura taytitu karashkamanta ñuka ashtaka yuyapani ima kay organizacionlapi ama problemakunapas tiachun kay organizacionuna ashtawan ñawpama kay tukuy llaqtakunapi ama imakunapas ama ima llakikunapas tiachun ni kay Imbabura taytikuta mañuyta samupani kay yakuguta karashkamanta ashtaka paginini kushikuni ashtaka agradecipani kay Imbabura yakugutiashkamanta paginipani. Entonces ellos iban para arriba, se daban tiempo, así como huacchacaray que dicen. Entonces reunían, iban a comer arriba en el Imbabura y hacían una pequeña mesa y llevaban panes, ahí repartían y ahí rezaban. Rezando entonces ya bajaban, y es que bajaban ahí por el tablón, y es que bajaban ya con páramo ya.
Inda betita que gran takachari ni mare kaimang nacho mesti grano chingas paganacho conchikan ninchi básico rabano kuti kunanja shamskachi wakra hajo paktanin chaykuna mi ali wakaychikani chaymi kashna ima piras pastaku pashna chingani ali wakaychika kashpa kuti conchi granuga yanka pungugupi chaymi chashna conchica granuta chingachinchini chayka chashnami ninmi chayka imapuratayta pues chay uruta nishkaka carbonmi ninmari carbonmi hasta mundo ninmari kaypi karapani kay murukunata tukuy ayllu llaqtaman aliguta tarpushpa kawsapankichik aliguta tarpushpaka watan kutimbash karashami. Chaytanin, chayta imbabura, chaytami chapana kanchi, chaytami rikuna kanchi, chaymi karan shina, chaymi trujita charin chay ukupi nispa shina. Ñukanchita ministichu munanika joven gentekunaka a ver imatata puntakunaka charirkankichi imashata karka nishpa chay pero kunanga na chay joven gentekunaka rukukunataka na munanga nima parlankapa nimapa kunanga moderno kanchi ninmari kunanga ya culturata mejoranchi ninmari pero mishu la llaman chaymari ñukanchipaka shuk hatun llaki pacha kan nachu.
kay historia kunaka valin, sirvin, ñuka charinimi ñuka familia ukupi sobrinakuna, panimanta, wawqimanta, ñuka solo kaymanta kawsani runa, chaymantaka mishukunami, chay nini ñukaka na manchashpalla maski wasi uku gente kakpika kanunaka runami kankichik, kay hasta sillukaman pintarishkakunaka kan golpechu cuerpota pintarinkichik nishpa directo rimanillami ñuka na aguantani. Tío, para eso vienes, no chishnaka munankichik shamuchun, ñuka kawsashpalla ñukanata molestani ñuka wañukpika ña tranquilo kankishami ninillami, ya manchashka tiyanakun. Pero historiata na yachanchu, runa kawsay, runapa vida, runapa trabajo kashukan, kuti blanco ukupi, ciudad ukupi shuk kusa kan, na lo mismo chukan, diferente kan. Mandan ñuka papas tupash nayapa crincho, casi mayorkuna kanachu nayapa crin tayta kunan iglesia santo kunapi, más bien fakchakunapi, pukyukunapi, por ejemplo ñuka papasito na crin tayta iglesia tayta Diospi na, sino que payka indipi, lunapi, shinallata fakchakunapi, kuychikpi, paykunata crin. Awlukuna ñukanchik parlashkanchik paymi nin ñukanchik tayta Imbaburaka ñukanchik sumak taytami kan nishpami paykuna nipan, o sea que ñukanchik somos hijos del Imbabura nin ñukanchik pueblo karanki, tukuykuna kanchik tayta Imbabura ñukanchik tayta hatun taytami kan nishpa nipan, ñukanchik taytakuna paykuna ashtawan ñukanchik yachak cuenta kashka, porque paykuna nin shinami tarpuna, shinami rurana, shinami proyectokunatapas rurana, ñankunapas shinami surkuna, yakukunatapas shinami surkuna, yakukunapas shinami apamuna kanchik na, chay jerrukunaka payka más bien waklin nishpami taytakunaka mamakunaka parlan. Ñuka yani como dirigente pay ñukanchika kay estudiadorkuna, kay leykuna paykunaka nanin pay chay historiaka invento kan nin, pero ñukanchik tapushpa kanchik ñakunawras shina ña wañun nishpa tapunajunchik, paykunaka nin, o sea, kaymi ñukanchik vida, kaymi ñukanchik kawsay, kaymi ñukanchik ruray, kaymi ñukanchik kawsay nishpa paykunaka nin, chaypi ninchik ñukanchik memoria, ñukanchik capacitacionka más bien ñukanchik abuelokunami, paykunami ñukanchika más bien facilitador cuenta, más bien ñukanchik yachakuna kan, chayka ñukami yapani como dirigente del pueblo karanki, kay rimaykunaka taytawan mamakunawan awlukunawan parlanka hasta ninan importante mi kapan nishpa nijpani. Ñuka sueñopi charkani ninan su huerta, casa bichayman karkasha, ancho huerta, largo karkasha. Chaypika mandarina, plátanos hasta Quillupambami karka, sueñopi, pero ñukataka shinami revelarka, shina kankayani.
A pesar de la riqueza cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como del aporte al país, muchos no valoran. También reniegan de la identidad, especialmente los jóvenes que pretenden amestizarse, negando su sangre runa. Esta actitud provoca dolor en los abuelos y abuelas, quienes a pesar de su tristeza comparten con sus hijos sus saberes. La memoria es riqueza para cambiar y construir la nueva historia acompañado de los saberes ancestrales. Acompáñenos al siguiente programa de Runa TV. Yupaychanchik ñukanchita Runa TV pe kumbashkamanta.